pozdravim i uvodnim izlaganjem otvorim 7. nacionalnu konferenciju ženske parlamentarne mreže pod nazivom Ne u mom parlamentu. Pozivam vas da na samom početku, minutom ćutanja, odamo poštu svim preminulim žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ženska parlamentarna mreža, котра формована 2013 року, ма за cilj prinošenje novih zakonov i politiki i nadpatranje zaprovadzovanja aktualnih zakonskih rješenjoh, okreme u oblasti zoperanja nasilstva nad ženami i dzecmi u familiji i u oblasti ekonomsko ozmocnjovanja ženoh. 14. decembra u Dome Narodnej skupštini Republiki Srbiji otrimana 7. nacionalna konferencija ženske i parlamentarnej mreži. Tema bula Nje u mojim parlamentu. Ja toho roku, jak narodna poslanica, koordinatorka ženske parlamentarnej mreži, poneže še ženi poslanici menjaju na každi pol roka i teraz kad se organizuje tu nacionalnu konferenciju prišol na mnje šor. Takže organizacija te konferencije možem poveženje bula ljehka, poneže nješka prisutni odbornici zo všetkých naših lokalnih samoupravov, z lokalov, ktorí na nejaký spôsob učestvujú u tim političnim živoce u svojich mestoch, tu predstavnici državnih institucijoh, nevladovih organizacijoh, OEBS, všetky drugi, ktorí na nejaký spôsob medzinárodne organizacije a provádza na nejaký spôsob položenje ženog i robotu ženog i živo ženog u Republiki Srbiji. Mnje milo, že som jak koordinatorka ženske parlamentarnej mreži predložila, že bi toho roku prvi raz na tej konferenciji bili prisutni i ženi, členici nacionalnih sovitoh, pretože думам, že oni zaslužili buznješka na tim mese, poneže i oni predstavljaju svoj parlamentarni život svojoj nacionalnej menšini. Takže som naiste može biti tot kroček, ktorý som napravila mnje osobnje mili, bo i ja pripadnica Ruske nacionalne zajednice i člen sam nacionalnog sovitu. Predsjedateljka Narodnej skupštini Republiki Srbije Maja Gojković naglašela, že ženi na značnih mestoh u parlamentu, na čolje robotnih celoh, na čolje parlamentarnih delegacijoh, na značnih političnih rukovodzacih funkcijoh, ali že še nje vytvorili na regionalnim i lokalnim planu, da preto nje može upljivovac na kreirovanje politiki zajednici u kotri žiju. Medzi odbornikami je 32,7% ženi, a na mesto horodonačelnika abo predsjedatelja opštini ljem 8% ženi. Maja Gojković naglašela, že i prek ženog poslanikoh i odbornikoh čuc i hlas ženog Srbiji i žadanje, že bi predluželi robotu na vybudovi društva u kotrim budu šitski potpolno jednaki. Andrea Oricio, šef misije OEBS-a u Srbiji, naglaša, že nacionalna konferencija privituje značnih političnih akteroh z ostale Srbiji i naglašuje značnost rovnopravnosti poloh i značnost jednakih možljivostoh za šitskih u društve. Vo naglaša, že je hordi na toto, že misija OEBS-a potrimala žensku parlamentarnu mrežu od počatku. Ženi priklad toho društva, ženi to ti kotrim še udalo, prevozi z politični podzeljenja, kotri še pozberali vjedno diskutovac o zajednickih pitanjoh bez ohľadu na toto, že otkad su i potvrdzeli, že dijalog prava draha i že prave oni toti kotri možu totu drahu otvoriti. Za Narodnu skupštinu i za narodni poslanici taki dialogi, taki konferenciji i taki rozvarki še dobri, pretože my to tých, ktorí nejaký spôsob hlasame, kreirame zakoni so svojimi amandmanami. Takže može biti, njevše máme dostupnost beše dovac uz každú ženu, pojď na každý lokal, beše dovac o všetkých ich problémov, ktorí provádza ženi u každodnjovom živoci. Takže думам, že iskustva, ktorí nam prinoše nješka ženi zo cali Srbiji, budu bar skasnovac u kreirovanju novih zakonov, ktorý Republika Srbija treba, že bi принесла жада войс до Європейської Унії. Сьогодні тут в Скупщині Сербії відбувається 7-ма жіноча парламентська конференція «Не в моєму парламенті», яка присвячена таким темам, як захисту від насилля жінок, також гендерній рівноправності жінок і заступленості жінок у громадських і політичних організаціях. Конференцію відкрила Олена Папуга, депутат, яка є координатором жіночої мережі, і говорила про те, що сьогодні по перший раз приймають учасники і представники національних рад національних меншин, і що їй приємно зустрітися з цими людьми. Також говорила на відкритті Майя Гойкович, голова Скупщини Сербії, яка також зазначила, що велике значення придається положенню жінок, і це вказує те, що в парламенті тепер 94 депутати
те саме жінки. Значить, з тим питанням парламент придає велике значення гендерної заступленості. Ja učasnik tej konferenciji z boku opštini Kuli vybrani sme, že by sme prišli učestovať na tej konferenciji ženoh. I še zo mnou prišli zamjenica predsjedatelja Skupštine opštine Kula, gdje mi bardzo milo, že z boku i nas menšinoh povolali do takoho velikого učestovanja na konferenciju ženoh. Чи то добрий спосіб, щоб ще жені ошмелєли і приявили насильство? To bardzo dobry sposób, żeby się żeni ośmielili, żeby prijavili toto nasilstvo, zato że mi z boku ženi i ženi zašto potrebujemo ženi, żeby i prijavili i żeby mali veliku potrimovku, nie len zos Kuli opštini, ali zos uopšte cali Srbiji, gdje ženi majú dosť veľký upečatok teraz na druhé ženy, že by še prijavjovali to ti nasilstva, gdje še vše vecej i vecej to slučuje, nielen u menších štretkoch, ali i u velikých varošoch, a to še odražuje i na malolitní djeci. No ta z toho boku všetkých povolujem, že kto god jaký má problém, že by še prijavilo i že by še mu vyšlo v pomoc. Ženi na Valalje, ženi u окремих фамилиях барс осамени. Вони не мають кому то повез, не мають за собою інституцію, не мають за собою якусь особу, najvjerojatніше то поліція або дехто, żeby to povedli. Думам, že zadatok všetkých nás poslanicov, a i ženov, ktorí sa zanimajú za politiku na lokalu, żeby to priniesli, żeby boli dostupni všetkým tým ženom. Учасники 7. националной конференции женской парламентарной мрежи беседовали о дискриминации и вербалnim насилстве gu ženom i naglašeli značnost širenja svidomosti o ženskej solidarnosti i porušovanja ženog u Srbiji, že bi baže učestvovali u javnim i političnim živote.